treba stići do bola. Ponovo odlični odbrani da se poliči Ratnik, Marković, do kontre za Pregujenčane, pliva samo Marko Čuki, navladao je Šefica, 7-4. Radigali su se posle poličnih Kragovica u ovoj četvrtini, 4 gola su već postigli. Imaju sada najveću prednost, 3 gola prednost, 7-4. Vidite kako je savladan Denice. Marko Čuk. Rašović, ponovo Zadelić. Viktor Rašović, Dani Radića će rashoditi. Ja ću da snimam Petra. Viktor Rašović, protiv Radića, kaže kako je počeo četvrtina od tada sjaja na golu radu. Ovdje vidimo nove šanse za Kragujevačane i brani Šefić. Brani Šefić ovoga puta, ali preko time-out traži Dejan Savić. Rajković dobit. Savić mora pokušati. Dobre ljudi, evo nas ponovo u Ivan Games. Danas ćemo igrati GTA Vice City. Evo da ne kažem danas, nego opet ćemo igrati. Ubijati Gonzales. Igrači više sada napada Crvena Zvezda. Prethodno vreme predviđeno za time-out, loptu će dobiti Zvezda Šefić. Minuti 42 do kraja treće 0-8. Hačko, loptu tamo i neprecizno, dosta neprecizno, pravo ruke Ćilića. Crvena Zvezda, četvrti put uzastopno ne koristi igrača više. Samo u prvoj situaciji su ga iskoristili, u prvoj četvrtini. Ćirić. Marković. Marković. Nema prekršaja na Grliće. Komar je odličan u odbrani Katina Rašović. Brzo se igra, brzo se pliva, puno temena, puno agresivnosti. Odlično se gledamo na obrobećuju ambiciju. Vidimo kome ide lopta i dalje napad za Zvezdu na ovo vreme, ali je kompletan radnički i nema gola ni sada. Da li će Zvezda možda na kraju završi za ovih nekoliko propuštenih krivica, da će imati igrača više ovoj četvrtini, vidjet ćemo. Sada pokušaj da se lopuje Šefiće, međutim nešto dobro. 4-1 u ovoj četvrtini za Kragujevačane. Ukupno 7-4 vodi radnički u oči poslednjih 8 minuta. Iz novog razloga dođite u banke za kreditnu karticu.
Penal. Jest. Na svim meridijanima.